Panaraan tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapuluan. Iti likudan. Dagiti ulap. Tampok dito'y drama tayo. Panaraar tinamnama. At may sa amiga, sumangpet to ni Brian, itong bigat manipol di Amerika. Wan, amigo. Katapaman na makasangpet dito'y Pilipinas. Umay kaminto dumanon adagos iti anak mo. Oo, amiga. Silulukat ti rin na umi para ka na kayo, ni Brian. Sige nga ron, amigo. Ibagam to kini Julie, ta saan to amakmakla at inton umay kami. Well, amiga, awan paglanagan niyo. Siya, ti makaam mo, iti anak ko. Anya ti kunayo, papa? Sumangputan ni Brian dito'y Pilipinas? Well, iha, isungag sagasagana ka. Ha? Anya ti kaya ti asawan, papa? Apaman ang makasangpet ni Brian. Umay na kanton danunan. Anya? Saan, papa? Diyak kayat na diya, Brian. Awan apulos ti sumgar adut-dut ko gankwana. Sa may sa... adan kayan ayat ko, papa. Diyan niya maamom kanya kidi, a family driver, ti may sa a mabigbigbiga pamilya. Isot ti kayat mo apakiasawaan, kasta kali. Wan, papa. Ay ayatuk unay ni Harold. Simbergwensa. Parang kita kenkwana ka di pa'y may kari. Amang warwar ti siglot ti kordon ti sapatos mo. Isokit din, ti kayat mo apakiasawaan. Papa, uray nanumula ang ni Harold. Iso ti pakariknaak iti awan umasping nga ayat. Iso ti kayat ko pakiasawaan, papa. Santo ang mapasamak na ita. Kayat mo man mo na saan, masapol ang makikalraysa ka kani Brian. Hello, Julie. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, Brian. Agpaiso ka di, adandani kan sumangput dito'y Pilipinas? Well, isumagsagsagana kan. Kaapama na makasangputak dita. Tulagan tayo ton, ti kasarta. Saan ka ngay ayatan, Brian? Iso pa nga asim. Di mo ko maidaldal ti bagim. Masursuro nakto nga ayaten. Iti kaano man, saan kanto ang maayat? Ay ayaten ka unay. Iso nga gawin ak dita Pilipinas, tapnoy kalaysakan. Anya ti kunam anapateg unay pagsaritaan ta, amiga. Imawag kanyak ni Brian. Kat kunana ngay nawagan kano ni Julie. Kat imparupa na asaan napagan ano ti anak ko. Amiga, uray anya ti sasawan ti anak ko. Ipaasawak lata iti anak mo. Isunawan rumbay nga pagdanagan niyo. Wen, amok nga awan maramidan ni Julie kadagiti pagayatam, amigo. Nga masaksaktan mo ti anak ko. Paulit-ulit ngamin ti panangibagbaga ti anak mo nga awan ti sumgar adut-dut na kankwana. Ibagam ka ni Brian, amiga. Dinalatta dengdenggen noon nyaman nagiti makapasakit nga ibatan asarita ti anak ko. Total, ipasigurado kumat ka na kayo, ngay suda, tiyagasawa. Nagapo niyo, papa? Iti balay, dadun niya, Laura. Tadayang pulong na kanyak. Anya timpulong na kada kayo, papa? Ti panang pasakit mo manen, itirik na ni Brian, idi mawag ka ken Juana. Nagipulong manan, dadya a Brian kini mamang na?
Iha, sana may parbeng ti panang paspasakit mo itirik na ni Brian. Laglagi pa nga ay ayatin nakaunay. Di lang mabain amang idel-del-del iti bagina kanyak. Kunak lang arudan nga awan ti sumgar adut-dut ko kenkwana. Napintas to ti masakbayan, no iso ti pakyasawaam. Uray ni Harold, papa. Simperkwensa. Apay bagaman napintas to ti masakbayan kenkwana. Idin to ta makitrabaho lang. Uray makitagtagad laang. Amok asa anak tong agbisin iti sidong na. Nagagat nga agtrabaho, papa. Iha, Diyak pagtatakkunan ti kinabak ng dadya Brian. Taawan apulos ti panagayat ko kenkwana, papa. nasakit tinakam ni Brian iti paulit-ulit a panangibagbagam kinkwana andi mo ay ayatan. Agpay sumat. Kunak mo, amasursurum to nga ayatan. Intun agasawa kayo. Iti kaano man, saan kunto apulos ang maayat dadya alalaki, papa. Alya, Wen, papa. Isa pang nga asiyo. Diyo ko man ipilit ti panakiasawa kenkwana. awan masakbayam ka ni Harold. Iso akayat mo man mo no saan. Ni Brian, ti pakyasawaam. Sapay la kumatang awagak ni Harold. Mariribukan ak una yun iti panang pilpilit kanyak ni papa. Ipilpilit na kanyak ni Brian. Nagringan ti cellphone na. Hello, Harold? Mabalin ka di agkita ta? Simperkwensa. Malaman nga maawan pa dyan ako. Kung nga dala mapanagatangan ni Jimol, na maging gaita, di matla sa mga patan. Sapay kumata ison na iti umawawag. Hello? Hello, amigo. Agyaman akta sinong batang matlaang ti awag ko. Ay, si kamad kaya mamiga. Nakaawag ka man. Wan, tasimang putan ni Brian dito'y Pilipinas. Andan dito'y balay, amigo. Agpaiso amiga, oy nagsayatan no kasta. Wan, amigo. Isungay bagam ni Julie tagsaganan. Tay ti kabitan na panawan, umay kaminton dumanon. Orayan kayo, amiga. Agsipngatan. Diyak pala nakaawid. Lokumot na diya Harold. Kunak mo saan at imutil ti kunana pangipasyaran na kanyak. May saakmat at tanga. Simuro taklatan kan kuana. Aging ga di min natapulan tirik nami. Kat napasamak ti saan arumbang. Diyos ko. Sapay la kumata saan ngagbunga tinapasamak kada kami kini Harold. Mama, kita niya man no ang bagay kumutlang to'y ginatang ko akawas ko. Dahil ito ti isuot ko, intun dalunan tayo ni Julie. Oh, bagay kan ka, iho. Adadaman na timmaer ka, iti day ta akawas. Anyat panagkunayo mo ma. Mainlove to nga tan kanyak ni Julie. Gapo iti kinatar ko akas ti kunayo. Jakla mo, iho. Ngam panagkunak. Nalaka nakala sursurwan ngayatan. Nga uray adayo, tirik na nakin ka. Sa pala ko mama, sa ayatek oray ni Julie. So kayat ko ngay kalaysan iti kabita na panawan. Simbergwensa. Opay ngay takalangas sumangpat Julie. Sa dino, tinapnapanam? Kuha, papa. Anya nga tati rason ko. Agungat lakit din ibagak anak isinara ka kini Harold. Agsaw ka, sungbatam ti saludsod ko. Nagapwam, apay anarabyan ka? Kuha papa. Nagkita kami ti may sa agayim ko iji mall. Kagap-gapo na lang iji Dubai. Kat gapo ta kailiw na kanumat ang makainistorya. Iso ngay nawis na kiji balay da. Kat di kamutan napupuutan ti oras. Agpaiso ka di ti bagbagam?
wano nakipagkita ka ni Harold. Anya? Oh, naklat ka. Pagpaiso ka ni ti atap ko, nakipagkita kay tinayjay at tao. Papa, no nakisinara ka kumakankwana, saan ako nasimangpot dito balay? Nakitarayak ko man no husto ti atap yo. Bala, nasaya at no sana pudno ti atap ko. Ungayam, kayat ko amamuam asimangputan ni Brian dito Pilipinas. Ha? Isa mabalin rin tunbigat, wano iti sumarunungan raw, umay na kandalunan. Saan papa? Diyak kayat? Semberkwensa! Diyak kayat? Saan ka man nagsangit? Saan ko nga'y ayatan ni Brian, papa? Unak may tama sursurum to ngayatan. Isungag sagana ka. Tayo ti kabitan na panawan. Matulagan ti kalay sayaw. Agyaman na. Kamaudyanan na. Natulagan ti kalay sa ta, Jolie. Kastaw na tiragsak ko iti dahil pa nagtutulag tayo. Naragsak ka. Ngamsyak. Alun-unan nak tinakaro aladingit. Masursuro nak to nga ayatan. Agbalinak to na sayad kan pagwadan nga asawa. No talaga ngay ayatan nak, Brian. Pangaasim, di mon patuluyan ti mangikalay sa kanyak. Anya? Nupod no anatarnaw ti panagayat mo kanyak. Ag-back out ka kuman, iti kayat da ang mapasamak. Saan? Tsak marami na ita. Sikat tiragsak ko. Kat iti ka ano man. Saan kung to Apolos nga isuko ti panagayat ko kin ka? Ngam amumot asaan ka ngay ayaten. Amok, tanamin adun ngayon parupam kanyak na ita apanag. Ngam aramidag to ti amin na kabalak. Tapno masursuro naktumot lang nga ayatan. Naragsak kan to nga ta mangikot iti bagik, nga oray makitam nga agluluwaak iti sidong mo. Kas nakon. Masursuro nakto nga ayatan. Isong agsagana ka. Ta iti saan nagbayag. Ikalay sakan. Amigo, diyak kaya ta may babain ti pamilyami. Kanang nang runa, adyak kayat maiwalin ti anak ko. Isu nga aywanam kumaan na imbag ni Julie nga anak mo. Tama nga no aglibas, makitaray kin ni Harold, boyfriend na. Saan to mapasamak na ita amiga? Kanila mabalin nga sardantan ti aginawag iti amigo kan amiga. Abalayan, tirumba nga inawag ta. Ta natulag mo tang di kasarnag iti anak ta. Ay katuan na, no iso ti kayat mo, amigo, abalayan kunak kuma. Naumamutlaangan ni Brian at tawag. Saanan ang nagring ti cellphone ko? Iha, imawag kanyak ni Brian. Kuna na di mo kanusung-sumbatan lagi ti awag na. Diyak ngamin kayat akasarita, papa. Anya ngamin ayat ibagana. Apay nga awag kanyak. Kunara nga itangal daw ti ipapanyo panagparukod iti isuot yun to nga kasar. Iso nga awagan na kaitay. Tapno ibaga na kumati panangdagas na ken ka. Anya? Diyak kayat ti kumuyog kan kwa na, papa. Isulatan ti mapanno kayat na. Sana mabalin nga isulang ti mapanagparukod. Kedua kayong agpili noon niya nagiti kayat yung ay suot. Diyak kayat, papa. Saan na kumapagpungtutan? Nabayagan ng tep-tepelakan ka. Sige, agrubot kan. Tama nga no dandanitan ni Brian. Kunak no saan manen akayat ni Julie ti makikuyog iti anak ko abalayan. Agkad-kad itay sumurot ka ni Brian na balayan. Gam inungtak. Saan napilitan mo't lang si murot iti anak mo. Panagkunam abalayan. Masursurun to nga tamot lang ni Julie nga ayatan ti anak ko. Wala balayan. Ta naanos kan nasingpit mo ti Brian. Isu nga awan pagdalagam.
Oh, talaga madandanagan. Mga numay kanda iti gundaway kini Harold kat agtaray da abalayan. Saan to ang mapasamak na itabalayan? Ada pinusga ka mang gwardya iti anak ko, sipon natulag ti kasarda. Ko abalayan, anya nga tano mapanta kasarita ni Harold, kat ibagata nga umadayo pay laeng ditoy lugar tayo. Alya? Ikagta iti dakkalagatan. Tamapan pay laeng agpalailang iti adayo a lugar. Uray agsublid tugot laeng ditoy, nunalpastong ti kasar da Brian ken Julie. Amkem nga amangan no agawan na ti anak ko, kasta kanit ti aday ti panunot mo palayan. Abalayan, awan kas iti agsakbay. O sige, intangarod ka sarita ni Harold. Maring kayat na ti umadayo pa'y laing. Nagapan niyo, Papa? Kanya nga tatipaga. Oh, napaulima kayong mat, Papa. Adda ka di manan ilimlimad yu kanyak? Awa, liha. Nagapan niyo nga, Rod. Nagapo kami ka na balayan iti balay na Harold a boyfriend mo. Anya timbagayo kan kuha na, Papa? Insingasing may nga umadayo pa lang diti lugar tayo. Maring malipatan na kantumat lang. Ngamdak sanggasat man. Di nakayat yung madayo. Talagang araramidin niyo ti amin. Tapno agin na dayo kami laang. Sa anak mo't di matanagan, tadandanin ti kasaryo ka ni Brian. Anya ka kani, Julie. Magmagnata lang nga ruda na mapanikaltar. Tapno agsindigluto na iti puso ta. Agsangsangit ka pailaan. Saan ko malapdan dagitilwak? Nasaan ka naragsak? Iti panagkalaysata. Ay ayatan ko unay. Kan amok ang masursuro naktumot lang nga ayatan. Maulawak. Kasi Papa? agsip nga ti panag... Matumbat. Julie! Julie! Mama! Papa! Ni Julie! Naawaran ni Tipot! Itaray tayo sa ospital! Tsak pulos namnamain nga dagay man biyang agpitpitik iti saklolom, Julie. Kunak no birhen ka pa lang. Samot kayam. Wen, sa anak kun anagalos, Brian. Ta idi pailaan kat addan napasama kada kami kini Harold. Awanan kay tibain. Sige, Papa. Aguma kayo amang tong pakanyak. Itayak ti bagik nga oray no patayin dag. Sakit na dyan na talak ka ni Julie, Mama. Nakasaksakit. Iho, lipatan mo ni Julie. Sana na may kari iti pamilya tayo. Nasayang kanyak na iti anaamuak akasasaad mo, Julie. Nupay kunak nga ay ayatin ka unay. Kanjak ko makayat ang mapukaw kay tipyag ko. Itid kon kan katiwaya-waya. Ang paiso, Brian. Juan, saan ko napatuluyan ti mangikasarkin ka? Tadyak kayat ang may ramraman ng agsagaban to ti ipas ngay mo nga anak diyo ka ni Harold. Palubusan kan, nawaya kan ng agsubli iti ayatem. Agyaman na, no paluspusan nakmatlaang Brian. Agyaman nak iti Diyos. Tababaan iti agpitpitik abiyag iti saklolok. Isu tinagbalin nga anaraar. Anang lawag iti panunot mo, Brian. Agyaman nak, tadamot lang anaraar. Iti likudan, dagiti ulap. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Iti likudan dagiti ulap. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos
para iti Dior Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itin kay panang tarabay.